sifunda yakobhembeleni note manama matshetshe nwilo ngimako garanyemba ntepe note kafusi kodwa phasi phansi kobhembeleni madoda ududline dubi ibhofa likamadubise wensizwa ehamba nayo ukhanda mhlophe madoda doti man. Salibonani balandi berumba. Mina igama ngududline dubi. Founder kobhembeleni insizwe ebuya phansi le plant kobhembeleni umholi we qembu le metallic sound. Salibonani bathandi bomculo wakithi rumba. Ukhuluma ngixolani Dube from a plant KHANDAMHLOPHE kodwa ngokuzala ngisensuza koMentshisi eVillage 2. Okay, mina ke ngiqale ukucula dala kakhulu ngo 2010. Qale ngicula iMasikhandi. Ngasha nje ama-album amabili ngasuka ngabona ukuthi lapho kusela khona ngatshintsha ngazo ukucula irumba. Okwamanje ngilama album angu 7. Kona manje ngibhizi ngilungisela i-album yami yesi-8 elesihloko esithi sona elesihloko esithi sona sicelani iflag yecholocho njengoba lekwathi icholocho yilizwe. Shuthi mina ngaqala ukucula ngo-2010 nami. Ngihamba nofowethu Kelvin KHANDAMHLOPHE naboDube. Shuthi ama-album okwamanje asengi-7. Ngiyeza futhi ngenye i-album this year. Yebo kukhona ukusihlanganisayo nje ama-artist vele uyakwazi ukuthi ila ngiyasebenza lolo ngila ngisebenza lolo kodwa ke akusuyi waqala vele ngiqala ukusebenza la. Mina sengikasebenza labo Ble, sengikasebenza labo Bones, sengikasebenza lo Mathini wendolwana Super Sound, sengikasebenza baningi vele abantu asengisebenze lapho. Kodwa ngicabanga ukuthi le ndoda yo ongathi sibambisene impela ngoba sengikakhipha inye single track ilayo. Siphindile futhi manje enye futhi i-single track sobabili. Mina nami sengisebenze nabaculi nje abaningi ukwenza ama live show nokurecord. So ngeke ngasebenza kakhulu noWozani njalo. Ngake ngayenza i-single track noWozani inkomo yahlaba. Ngazubuya ngayenza i-single track njalo noDudline mfowethu ngo-2010 ngesikhathi uqala i-lockdown lapha sayenza i-single track njalo ethi ngikhathele. Sikhiphile impela i-single track lo mfowethu KB laphana elesihloko ethi laxatshaniswa yini. Lingoma ikhuluma ngamabandla. Uyabona kulo since nje kuqale i-lockdown amabandla amaningi ebevalelekile kakhulu lingakhonzi akufuneka abantu abayi-50 akufuneka abantu abayi-200. So kuthe labantu vele uyabona abantu uma besebenza bonke babe vele belendlela yokwehlukana uyabona kodwa bedance ukuthi bazahlukana njani. But i-lockdown kwaba isizathu abanye basebevula izikotokoto zabo ngale abanye bevula izikotokoto zabo ngalo you understand. So kuthe ke ekupheleni kwe-lockdown kube sokulama bandla sechiyachiyene kodwa ukuthi beze bebuyelelana kube nzima kakhulu ukuthi abantu amabandla ebeyebuyelelana. Lokhwana njengomculi kwangikhathaza kakhulu ukuthi uyazi le ndaba le ithi ngitshela abantu bebesebenza bonke kumnandi kanjeyana selijika lahlukana intweni bimnandi kanje lixatshaniswa yini why vele lingabuyelani njani isonto lonke ngoba uthola ibandla likathe labantu abayi-80 or 100 uqhamuka amabandla ayi-3 ngale sokule 20 kodwa uma bengabuyelelana kube yimbumba uyabona le nto abantu bengakhonza into zibuyele zibe sharp uyabona into engifisayo ukuthi amabandla la kade bambene lockdown ngabe njani ubuyelelane big phela into sezikotokoto lezi you understand into engifisayo nje ebantwini leyo. Mina ngiyasonta i-12 apostoli so ngizokhulumela esayidini lami le-12 apostoli lana ebengisonta khona laphana ku-Godris no-Twist laphana so ngisegroupini yesonto lana nengisonta khona. So into engeke ngayinanzelela kakhulu ukuthi
Ngesikhathi ma i-lockdown iqala lapha kwaba khona ukuxokozela okukhona partner kwesonto lana amadoda la yithiwa ngeke ngiwaqame egama kodwa njengomuntu o-industry music ngakunanzelela ukuthi mangayenza ingoma lana mhlawumbe sokungaphuma something ngoba unganaka egroupini ye-WhatsApp lapha ngendlela abakhuluma ngakhona omunye abantu laba aba-prophet mhlawumbe uthole bayi-2 omunye wasuka wadonsela ibandla lakhe la ngale omunye naye wadonsela ibandla lakhe la ngale so yiyo le nto yangixaka kakhulu ngoba mangithi ngiyananzelela kakhulu ku-WhatsApp la ngendlela okukhulunywa ngakhona laphana ngendaba amasonto lanana ayi-2 yiyo into eyenza ukuthi gcine nathi sesiwa ekukholweni lwethu esasikholelwa kulona ngesikhathi sithi emandulo ngale ngo-2020 ngoba unganaka vele sokuyimandulo ngoba it's 4 years back to 5 years now so yiyo le nto engikhuluma ngayo kakhulu mangisithi i-social media sikhuluma ngendlela esibona khona ku-WhatsApp ukuthi hayi la madoda ayezwana baxatshaniswa nama-social media Sifunda yakobhembeleni nota banama amatshetshe nwilo ngimango garanyemba ntepe nota kafusi kodwa phansi phansi kobhembeleni madoda ududlini dubi ibhobha likamadubise wensizwa yangena ifounder yakobhembeleni nothi yasemanama yasentepe kahle kahle lezi ndawo eziqamule indawo zaseGwanda kahle kahle so i-intro liyana kulabantu kakhulu embajwayeleyo abaseGwanda esisondelane kakhulu abahlala bethi kathi ndoda uhlala ukhuluma indawo zakini khona le indawo zakini why kathi ungakela engomeni zakho ukuphosele nje kwizigabanyana kwakithi lami ke ngihamba iziqhenya nti uyabona lento ekhunywa indawo le ekhunywa ududlini mbuya phela khona apha eKafusi mbuya phela khona lapho lami emanama mbuya khona lapha endaweni ethile so ngengafuna ukuthi ngibakhawa abalandeli bami kudala bengicela that's why into mina ngifound ngaphi obhembenena nothi yaseKafusi yasendaweni ethile bengiyenzela nje ukuthi abalandeli bami labalandeli abaningi kakhulu abaseGwanda lezo ndawo ngiziqamile kulabalandeli bami kakhulu labo ngiyenzela uma bexoxa labanye abantu bethi mina wakwazi single track kakhanda lo Dudline ngibuya kulezo ndawo owayiziqamba benene madoda ududlini dubi ibhobha likamadubise wensizwa ehamba nayo ukhanda mhlophe madoda doti man hayi lecala elidudlini ayiqinisile umuntu okhulumayo ngiyaqala ukuze ngimazi founder le umuntu ozibiza ethi ufounder waseGwanda ayamazi mina alesena eqale ukukhuluma lelo gama maybe from izolo kusiya ngasisi ingoma iphume ukuthanya nguye bese ngithathela igama mazi mina hayi mazi yazusatana ukhona kanjalo ukhona wakufana fana nakona kasifiti tende kusele basaba sawa kukusmala angasikulukuba njani mina qine kaje yazusatana ukhona kanjalo ukhona wakufana fana nakona kasifiti tende kusele basaba sawa mina laphana into engayichaza ukuthi asizange sa mention igama lomuntu kumbe ngithi sange sa mention igama labaculi asebedumile or ngithi abadala bethu abo music wethu esivele sakhula ngawo asizange satsho njalo lokho ngiyakuphika laba abantu vele bazohlala bekhuluma ngoba umuntu mawumtshaya ngenduku angeke efike epolice station ethi kona untshaye ngesancela hayi uzokhuluma lento omtshaye ngayo kodwa thina on our side besingaqondanga ukuthi mhlambe sifuna ukuchothoza abantu abadala o kanjani hayi asikho lapho thina into esiyenzayo ingoma ezi-artist abantu ababhala ingoma so besibhala ingoma esilandela lento eyenzakala ema-church yiyo into esiphezu kwayo ungabona abantu bekhuluma kanje ngengoma iphumile ukuxokozela abanye bekhuluma lokho chokona ukuthi ingoma imnandi kodwa into enizokutshela nokuthi sokwabona inyoni mayihlelile phezulu esihlekeni kunabantwana phakathi asebekhulile asebedleka so yona uma inyoni iphakathi letha seijuba liphakathi laba liveze ini uyabubona unina so nesikhathi ususa induku uphosa lapha nebuzitshela uchaya ini unina kanti usithi wachaya inyoni ezi5 same time kodwa uneqinisweni uyabule into njani we-Emily kuvela u-eme in
ukushaya unina kanti sithiwa shaya into eziningi same time. So kuya ukuthi umuntu oyi-interpreta uyikhuluma kanjani, but eqinisweni besikhuluma ngani ngama-church. So okungawo ukuthi thina masithanda ukubheka uma ngingaphika ngithi khona abantu inkulumo ezinjalo azikafiki ukuthi sithi indolane superstar nyaba sengiqamba amanga, but abanye bathi sikhuluma ama-church, abanye bathi sikhuluma indolane superstar, abanye bathi sikhuluma lokhu lalokho. So ziningi izinto imbone ebiyehlukene ngingomele ngabantu, but eqinisweni nabe sikhuluma ngama-church. Thina into esitsho ukuthi ngoba inkulumo sivele sifikile kithi ukuthi thina sikhuluma ngabadala and then thina singazange sakhuluma ngabo, thina besicula ingoma. So lokho abakuzwayo thina ngeke size sikuphikise ngoba yibona sebekuthini, uyabona. So ukwabona uma ugrade 1 usiyabhala itest uyabungakwazi into oyibhalayo ukuthini, kodwa uzobona ngo-teacher sekutshaye ukuthi hayi lana into oyibhalileyo akusiyiyo le. So uyabe usudinga ama-corrections, uyabenza i-mistake. Hayi asivumi ukuthi sisho njalo ngoba inkulumo sezibuya zenjalo. Thina into besiyenza besiculele ama-church, yiyo nje inkinga. Into sezibuya sezingakhona ebantwini ukuthi thina besiculela abadala kodwa kubeni besingaculela abadala. Hayi thina ingoma uma ingafika kibo, if ever njoba ninate besiculela vele ama-church, njoba vele besiculela ama-church, if ever kungokuthi njengalabo baba bacula ukuthi kulento mhlambe efike yabathinta ngemessage yethu le kade sihambisa kuma-church, uma ukuthi labo liya message ifike yabathinta kwangathi kulento eqondana labo kumbe liyana into message yethu ingabasebenzela, ya labo sebengasebenzisa liya message yethu beyithathe beyisebenzisa if ever ngokuthi kulento ebasebenzelayo, but besiculela ama-church, but uma ukuthi kulento ebathintayo hayi sebengasebenzisa imessage yethu. Mina into engayisho ukuthi mhlambe mawukhona mhlambe abakuthinta ngoba mina nginje indolane superstar ngiyithanda kakhulu ngenhliziyo yami yonke, kungawo ukuthi kukhona engikufunda kibo abadala njalo angiziboni ngiphakamisa izwi ngiphakamisela bona. So mawukuthi kuyabo kukhona mhlambe kuyabo kungafikanga kahle kibona, sometimes maybe sebengasibiza sikhulume nabo abadala, thina we are welcome ukuthi mhlambe si free kahle kahle ukuthi sesingafika kibo sikhulume nabadala sibachazele ukuthi hayi mawungukuthi kukhona lapho esebesiphazame khona sebesiphazamile, but mayuyu ngaleyo ndlela, kodwa thina besingaqonda lapho ngendlela inkulumo esizibuya ngakhona sebehle beqondisa lapha okungamela ukuthi inkulumo iyefika khona nakhona vele inkulumo isihlifika iclash. So yiyo nje leyo ndlela mina indolane ngithanda kakhulu ngenhliziyo yami yonke. Engifuna ukudlulisa kakhulu ukuthi abantu bathanda ukuthuka kakhulu, and umuntu okuthuka ku Facebook ufana nomuntu okuthuka esethuneni. So umuntu onithuka ngingambona ngina sikhathi naye kakhulu. Mina ngiyangithanda ukuthi umuntu onithuka ku Facebook abuye kimi angibuze o angifonele angibuze ukuthi laphana ubosithini ngimchazele, dan ukuyangithuka ngingakuboni lokhana akungijabulisi kakhulu, kodwa wena sizothini ngoba ngama Facebook and bayaxabanisa. Into engayigqugquzela abalandeli ukuthi please ake siyekeni ukuqhatha abaculi. Thina abaculi siyezwana kakhulu but siqhathwa yini ngabalandeli. Asiyekeni ukuthi omankwambe laba kuma Facebook asiyekeni lingasiqhathile abaculi siyezwana. Khona manje sishayela ingoma yethu sizitshela ukuthi imessage izangena ema-church, but selibuya lihlaziya linenganye indlela ongathi sesizwile vele ukuthi abantu abaningi eqinisweni lokho angeke ngibalekile ukuthi lithi sithi indolane super sound
labana mina ngabadala bami ngabadala bakithi eplantis kuya sonke uma thini senkahlabela laye angilancala la sithona sisonke every day but leza ngikhuluma mase siyafika ku engomunye umuntu usengambheka kabi but nxa ukuthi ngiyamazi ukuthi kanye ke ithathe nje ukuba neselichini so please yekani ukusixabanisa please yalicela balandeli berumba please yekani isinkwambe kuma social media ngavele ngabona bephethe iscoop ngesingena lutho ukuthi ikhona indaba ikhona indaba ikhona indaba ikhona indaba. Okay, ikhandamhlophe ikhona ku Facebook. Ikhandamhlophe uxoli lapha ipage lethu. Ya uyasithola lapha ne fan group ne group yama fans ikhona lapha Khandas Music uxoli uyasithola lapha. Ya mina ngitholakala ku Instagram, YouTube, uma Facebook. Inkinga nje angeni mina kulezo zinto ngacasula into zena lezi. But uyanthola di Dudline Dubeni Metallic Sound uyanthola lapha. Lama managers amambhekele lezi zinto but mina angeni kulezo zinto. Ngiyabonga.